Hayrayla harhan dugasım Ezdebedde dalda yakında Hayrayla harhan dugasım Ezdebedde dalda yakında Башкортостанда халық артисткаһы Шәүрә Ишмуллакова Дилә Мөхәммәтова. Бүгенге тапшырык һезнең иҗат тормышыгыз, гаиләгез, яраткан йырларыгыз, спектакльләрегез турында буласак. Шәүрә ханым, һез үзегезне ниндәйрәк кеше һәм ниндәйрәк актриса дип уйлайсыз? Ике авыр һорауды бер юлы бирделәр куйды. Мине бәләкәй сакта шурупчик дип йөртәләр ине. Мин универсаль актриса, чөнки мин төрле рольләрдә уйнаганым да бар һәм уйнарга теләйм. Комедияһында, драмаһында, трагедияһында, фарсында, трагикомедияһында рольләрдә бирһеннәр генә. Шәүрә ханым, һезнең тормышыгыздан бер бәләкәй генә өзекте карап үтәйек әле. Игътибар экранга. Әйдәгез. Hayrayda harhan duasın Üzlebedilip dalda yakından Hayrayda harhan duasın Üzlebedilip dalda yakından Dertlendirip hayrahan duasın Hin bulurhın minin uyumda Dertlendirip hayrahan duasın Min bulurhum minin uyumda Һезне бәләкәй сакта атайыгыз Харыхан дугасым дип йөрткәнме әллә? Юк, атайым мине Шәүрәкәсем колынсагым дип йөртте. Ләкин был йыр юкка гына түгел бында. Ул йыр әсәем өчен язылган, уга арналган. Ләкин ул йыр безнең гаилә йыры булып китте. Чөнки безнең гаиләлә катын-кызлар бөтәһе лә хап-хары. Әсәем дә хары, мин дә хары, айым да хары, хатта безнең янсәрбез Лаура хап-хары. Тормыш иптәшегез һезне кем дип йөртә инде яшь сакта? Менә Әхмәр яшь сакта минең колагыма һин минең жавырыныгым, һабан тургаем дип шыбырдай ине. Шуннан әле 35 ел яшәйбез. 30 ел яшәгәндән һуң миңа каранылы Шәүрә, мин һине жавырынык дисәм, һин ябалак булып сыктың дине. Юморга бай Әхмәр агайым. Так, стоп, булды. Төшердек, булды уныһы. Шәүрә апай, һез бигрәк матур һыгыз, аны шулай так держать. Артабанда Гөлмира ана уң якта, һул якта яткан сәскенде сак кына шылтырайлы, камера күренә яткан. Аха, булды. Так, артабан безнең фотоальбом. Гөлмира, поехали, артабан. Шәүрә Ишмулла кызы, әйдәгез әле һезнең тормышыгызда булган фотосурәтләрегезне карап үтәйек. Фотоальбомды карайык. Әйдәгез. Дөресен генә әйткәндә, мин мәшһүр артисттар Ишмулла Дилмөхәммәтов һәм Әниса Дилмөхәммәтова гаиләһендә тудым. Мөхәббәтле гаилә, бәхетле гаилә. Шуның өчен мин үзем дә бәхетле. Мин бәләкәй сактан ук әсәем мине 2 айда ошо театр бинаһына алып килеп, һәм шуннан бирле мин һаман да ошондамын. Гастрольдәргә менә бергә йөрөйнек бәләкәй сактан ук. Менә Арслан агай менән. Бул һезме әллә шундай? Юк, был мин түгел, был минең янсәрем Лаура. Дөресен генә әйткәндә, безнең театрда безне клоун дип йөртәләр. Теге матрешкалар бер-береннән сыгалар бит әле. Чөнки без бер-беребезгә охшаганбыз. Тумалак кына, матур гына. Атайым мине шул тиклем кысып ярата ине. Мин дә Лаурны тешләп итеп яратам. Менә минең улым 1-нче класс. Бул кызыгыз? Әйе. Бул менә минең янсәрем туган вакыты. Бұл біздің 1-нче рольдар, яшь сактар. Иң 1-нче ролем Альфинур. Бұл Киния инде.
Был да киня фильмында. Бұл да кине фильмнан. Бұна менің қылым бәлекескені. Ол да шында түшті. Бұл Чехов. Ай тұтылған түн. Һез аттарды яраттыгыз мәле Шәүрә ханым? Мин ат менән бергә туганмындыр. Мин шул тиклем ат яратам һәм велосипед яратам. Был хыялы. Был хыялы һуңгы спектакльдәр. Ис китмәле кутус кыз. Афарин, бик матур фотолар. Рәхмәт. Так, стоп, снято. Сәхнәне спектакльдән өҙөккә әҙерләйбеҙ. Артабан, поехали, пишем. Дөньяны таратып бөтөрҙөләр, колхоздарды тараттылар. Кемгә һыйыр, кемгә һарыҡ, кемгә айғыр, кемгә бия малы эләкте. Ҡара, әлбиттә беҙгә бия малы эләкте. Ана, интегешеп торалар. Ә бынау ташбаш күрше айғырын ҡыҙғана. Һарайында бикләп тота. Хатта Өфөнөң ипподрумына барып беттем, унда ла айғыр юҡ. Фәйрүзә! Фәйрүзә тим, сығалы бында. Ҡасыла, һинме? Буда мин. Мин сағылы килә. Мен инде мин булмай кем булһын. Нишләп? Әйдә, күнәктәреңде ал да һыу ташы. Ҡоҙоғың биклелә инде. Улары яйыҡ әсәй менән тәмәке миндеге бәйләргә китте. Ә ҡоҙоҡтоң йоҙағы иҫке. Мин аны сөй менән шалт. Молодец! Молодец! Әйдә, давай бер йотом һыуыңды. Ханым, эй, бая һыуҙы шишмәнән алған булғанбыҙ. Хатта татырлы, үҙәкте көйҙөрә, эсте буғыр-буғыр итә. Һеҙҙең һыуға етмә инде. Ҡараны, Фәйрүзә. Атайҙар талаша тип быҙылышмайыҡ инде. Уныһы шулай да ул. Тик һеҙҙекенә теге күҫәк, ә беҙҙеке... Ташмаш. Әй, уларға ҡаршы барып булмаҫ инде ул, юҡ. Ҡара, һине күрмәгәнгә лә атынан ана шу ваҡыт үтте. Әллә һағындың инде. Уныһы нисек була ул? Кем белә инде? Ну, өйрәндерелгән бит инде. Әйҙә, икәү генә булған саҡта. Һыу ташып ҡал. Башҡа ваҡытта бит көн ашала мунсаяға торғайның не, бөгөн мунсаяҡмайһыңмы ни? Әллә һинең мунсайың киләме? Мин уны хәҙер дөрләтеп ебәрәм. Ни утын әҙер, һауына ташып алам да. Туҡта, кил әле. Брат Фәйрүзә, бына мин һине оҙон юғыс үрдем. Таманлап ҡара әле. Нисек микән? Самый милый размер. Һинекеләр өйдә юҡ тинең, әйме? Өйдә, кискәне ҡайталар. Тимәк, һиндә бөгөн аулаҡмы? Аулаҡ. Атаҡ. Бәй, аулаҡ төндә генә булмаймы ни? Һине аулаҡ ашына саҡырмайһың, Төндә булмаймы ни? Төндә тейеңме? Һай. Янам. Кил әле. Ҡасымаҡайым. Төн еткәс тә. Ай! Ҡалҡҡас та. Туп-туры мунсаға кил. Юҡ. Мин мунса керәлмәйем. Кисә без һәндә булғайным, шунда ҡыҙылғайым, бына арҡам биш кенә язған. Бер май һөртөргә кәрәк. Хәҙер теге ни, Симешкә майы. Юҡ, Әлифкә майы да бар. Юҡ. Кәрәкмәй. 2 көндән үҙе. Шулай тиһеңме? Әсел төшәү. Шунда. Ярай да. Мартаңда бер йотом һауыңды бир. Йөрәгем. Эй, Хоҙайым. Бөгөн осрашабыҙ.
Қарай, Файруза. Мен айтам, деген атай айғырды мен айтам, қайда бекіліпті тау? Түпкі харайда тұра. Түпкі харайда? Ата! Хинтеге биелеріңді хаманда құшманың ма? Жүкшін! Ай, Алла болды бір бәлі. Өскін әйтмәлі, өскін ала өрітіп келдім. Исмаған бір аламағына айғыры сұра. Әйтмәлі. Әттігі асқыстарын қайда қойып тұрат едің әлі? Мен ұйқылаған кілет әлініп тұра. Қарайлы. Сен ұйқылаған кілетті? Әйе, теге биелерің сетте тұрып тұр. Қасан келе. Жауап келенім. Бүгін келе. Қара, оны ұйқылап кетпә, мені көт. Yok, kütəm. Қара, мен мына шам ғына ұрам яқла. Аяқ қидары ерек келейін. Сәлі тәдірі сілкірді. Кәбә. Сиртә күрмә. Сиртә күрмә. Тәдірі ешікке бар. Атайым ішітіп қалыр. Бүгін яңы япма алып қойырмын. Аппағын ғына Бұл сананың талалай атырға кәрек шуы. Қарай. Мәйтамыз тәге айғырды. Отыра қалы. Тоқтайлы. Бар әлін тағда бір етім ғыңды біледі. Көмірі қал ғыңа. Аптырды. Қарайлы. Юрегім сапара. Юрек әлі қойда болды. Мен айтам тіге. Юрегімді тыңлап қара. Сағат көгішләй. Болды. Қара, тіге айғырды. Шул хелемәлі шул айғырды. Бүті талаш шул айғырдан келіп сықты. Қосын ұябыз енді. Жоқ. Хуймағын, башта істіп. Қызыл қайым келелі. Тұтаңды үш елегі. Мен бір нәмені аңлайым. Нешлеп ентін еткәз. Ой қалқас. Тұп-тұры болсаға ғына келмейін. Икәуләшіп, рәхәтләніп тұрып, юынып, ағилге юғырып, кілі барып төшіп, ойныр біз, Кол айттым бітінде. Болса қаралмайым дейіп. Ярай, енің сабылған. Мен хені өлем сығып алам. Жоқ. Сағып юріме үшірін. Жұқын қасыр. Тәдіренің діне. Жоқ, тәдіреге барма қаймайын, ішікке бар. Тәдіренің гіне бір, менің бұйым жете. Тәдіренің несік берейім. Сен ғына сағарда тұттыр. Тәдіренің неме тұттырайым ғың? Өзің бет әлігін айттың. Шул айғырдың асқысы хин жоқлаған кілетке сөйде әлініп тұратын. Шул асқысты. Бір шымды мұнда асқыс ол. Біләхіне асқыс, білдің бі? Бәзен айғырға қанағалағы болмақ. Біз оны хуябыз. Иртеге хуябыз. Yok, бүгін хуябыз. Көсек! Мә, өдіңе болғын. Қаралыңыз, әліге дегендегі жылайыңды. Бас! Сіз кіне хүлесі біттен дерден. Кері өләңі қойды. Ташмаш. Хамидулла қыды. Иде Ташмаш. Рахмет ағай! Біздің үгіті түсірдік, тез бос, әр қайтып кетайда бол барығыз. Бамреш! Сақырайлы бұнда, юбилярда үйрен, мұна ұшында ұлтыр. Сықын! Иптәш режиссер, қой дерді? Мәке аңлашылмайың, сценарий оқылымда оқыла тұр, неме аңлашылмай? Аңлашыла? Бұл неме ол? Мен өзігіде айттығы бет, мұнанда ұлтыра қып деймеген. Қазір бұнда юбилярдың иірі сығасақ, ол ұлтырасақ. Мұна ұлтыра. Оның иірі біләңіз мүкен? Оның иірі директор. Мұхил соның. Солай мені. Аңлашылды. Аңлашылды ма? Барыңыз, сол болды. Hadi. İptaş rejissör. Nokak.
Әзір ұқсаған ма? Ошомо. Ошомо. Кошмара. Көкөзі ярайды бесін. Артама, поехали. Әхмәр ағай, һеҙҙең Шәүрә апай менән бергә уйнаған ролдәрегеҙ күпме? Әлбәттә, байтақ кына. Байтақ кына. Тормошта Шәүрә апай ниндәй ҡатын ул? Хатын кыздың ун юганы болады. Һәр ирҙәр шул ун югандың береһен дә тота белмәйһегеҙ. Мен шулай торып зәмгә тия. Ә мин уға. Ҡарале, Шәүрә, мәйтәм мин һинең ун шайтаныңды ла күптән югәнләгәнмен инде тип. Ва. Димәк, әллә ҡатын, әллә йөн тиһегеҙме? Хатын, әлләге. Уйтеген, һеҙҙең ергәлә берәйһе ултырмаймы? Күреп тора, бер кем дә юк. Һеҙ бәлки берәйһен көтәһегеҙҙер. Мин көткәндәр күптән килеп киттеләр инде. Бик һәйбәт. Улай булғас, әгәр дә рөхсәт итһәгеҙ, мин һеҙҙе һыйлар инем. Һеҙ мине бөтөнләй ҡыҙыҡһындырмайһығыҙ. В смысле? Һәм в прямом смысле. Туҡтағыҙ, ғәфү итегеҙ. Һеҙ мине ҡыҙыҡһындыраһығыҙ. Мин һеҙҙе ҡыҙыҡһындырам. Шулаймы? Ҡыҙыҡһындыраһығыҙ, әлбиттә. Ҡарале. Мин уны ҡыҙыҡһындырам. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бына женщина в возрасте, бына шулай вульгарно кейенеп йөрөү. Ул ҡыҙыҡмы? Ул тәртипһеҙлек. Шулай түгелме? Түгел. Минеңсә, һеҙ үҙегеҙгә иғтибар йәлеп итергә теләйһегеҙ, бары шул ғына. Шулай тиһегеҙме? Әйе. Һеҙ бик ҡыҙыҡ кешегеҙ. Наивный. Һеҙ кем булаһығыҙ? Мин бер кем дә түгел. Мин Һеҙ бәләкәс кенә бәләкәс. молекула. Молекула через О. Ҡарт, иҫерек, молекула. Ҡарағыҙ әле. Минең бер ҡасан да ҡарт иҫерек молекула күргәнем булманы. Ана, перед вами, собственно, персоной. Һеҙ бик ҡыҙыҡ кешеһегеҙ. Ә бына һеҙ ниндәй шөғөл менән шөғөлләнәһегеҙ? Минме? Әйе. О, Профессияғыҙ тип әйтәйемме? профессия. Минең һөнәрем тиһегеҙ инде. Һөнәрегеҙ. Минең профессиональный һөнәрем. Әйе. Ней, бер кем дә түгел. Бәт. Һеҙ үҙегеҙ кем? Минме? Әйе. Мин. Фокусник, аңлашылды. Пасти, фокусник, пасти. Мин кондитер. Кем? Кондитер, мин. Әуеләйім. Бер чығырдағы көк. Яшәгән тибер утрауҙа моңһоу кондитер бахыр берүҙе. Ә мин күңелле кондитер. Мин бит һеҙҙең ҡалала беренсе тапҡыр. Мин провинциямын. Беләһегеҙ, мин һеҙҙең ҡалала бөгөн гран-при яуланым. Һәм бына ҡарағыҙ. Кондитерлар ярышында мин гран-при яуланым. Мине һеҙҙең ҡалаға эшкә саҡырҙылар. Бына. Аңлашылды. Кондитер. Үләм инде. Ә ниңә үләһегеҙ тип ни? Кондитер. Бәрәкәт. Бұл бит һеҙ төрлө йылдарда яҙылған шиғырҙар һәм йырҙар йыйынтығы. Юҡ. Регина Морская. Бұл һеҙҙең йырығыҙмы ни? Мин бұл йырҙы ишеткәнем булды. Ул шул тиклем күңелгә тиҙ кереп ҡала торған матур йыр. Мин уны тағы ла ишетергә теләрдем. Ҡарағыҙ әле, Регина ханым. Бына осраҡлы талашыуыбыҙ хөрмәтенә, минең бөгөн гран-при яулау хөрмәтенә ошо йырҙы тағы ла бер тапҡыр йырлап ишеттерегеҙ әле, зинһар. Юҡ. Зинһар. Юҡ. Мин уны былай ғына яҙғайным. Теге, ғөмүмән, мин иҫерекмен, мин иҫерек. Кондитер, кондуктор, кемһеҙ? Үҙегеҙ йырлағыҙ. Зинһар, мин һеҙҙе үтенеп торайым. Бик матур йыр бит ул. Бөгөн
Янымнан ашып килә киз. Килһин миңә йылы яҙым булып, Болындырым сәскәләргә күмеп. Алһыу ҡояш нурҙарына мансылдырып, Нурландырып ғүмеремде үреп. Ғүмерем һин бөгөн кисә түгел, Бөгөн һин көс, һин йыр, һин һалдыр. Килһин миңә минең бөгөн килмәй ҡалма, Килмәй ҡалма тағы һин яңылыш. Килһин миңә йылы яҙым булып, Болындырым сәскәләргә күмеп. Алһыу ҡояш нурҙарына мансылдырып, Нурландырып ғүмеремде үреп. Килһин миңә йылы яҙым булып, Болындырым сәскәләргә күмеп. Алһыу ҡояш нурҙарына мансылдырып, Нурландырып ғүмеремде үреп. Нурландырып ғүмеремде үреп. Иккиткес. Мин һеҙгә оҡшайммы? Әйе. Мин беренсе күргәстә һеҙҙе оҡшаттым. Минең бер үтенесем бар. Зинһар өсөн. Әгәр дә теләһәгеҙ, мин һеҙгә күктән айҙы ла алып бирәм. Үлтерегеҙ мине. Һә? Минең йәшлегем килмәй. Мин тәбиғәттең хатаһы. Мин бер ҡасан да әсә булғаным юҡ. Минең бер кемем дә юҡ. Мин яп-яңғыҙ. Үлтерегеҙ мине. Мин үҙемде үлтерә алмайым. Регина Морская имеш. Юҡ, мин Женька Капустина. Ҡасандыр күп һәләттәрем бар ине. Йырлай инем, бей инем, шиғырҙар яҙа инем. Тик ул һәләттәр йәшлегемнән бергә үтеп китте. Миңә мында ҡурҡыныс, һыуыҡ. Миңә 55 йәш тулды. Ә мин япа-яңғыҙмын. Мин бер кемгә лә кәрәкмәйем. Үлтерегеҙ мине, зинһар. Һеҙ ҡурҡмағыҙ. Минең бүтәнемә хәҙер. Әйе. Һеҙҙе бер кем дә ғәйепләмәйәсәк. Әйе. Бына минең Раушында хатым да бар. Әйе. Бына минең бокалға шул калафелинде һалырығыҙ да һалғына. Беләһегеҙме? Һуңынан һеҙ минең янға килерһегеҙ. Үҙегеҙҙең бисквиттарығыҙҙы бешереп, ҡоштарҙы ашатырһығыҙ. Яҡшы. Мин быны һеҙҙең өсөн эшләйәсәкмен. Ҡоштар. Бисквитті құштарға вақлап алыр алдынан оны бешерергә кәрәк. Һеҙ бисквит бешерә беләһегеҙме? Юҡ, мин бөтөнләй бешерә белмәйем. Ә мин беләм. Әйе. Ә мин беләм, беләһегеҙме? Уның өсөн бик ябай ғына Ингредиенттар. Нимәләр? Ингредиенттар. Ана шулар кәрәк. Ингредиенттар кәрәк. Ингредиенттар кәрәк. Беләһегеҙме? Йомортҡа, он, май, шәкәр һәм башҡалар. Бына әйтәйек, һеҙ 10
Мен жұмыртқа. Мен он? Біз бит екі субстанция. Біз бит өзі ара қатынашырға, болатын бұталарға тілемейміз. Біләңізмі? Оларды бұтарға кірем. Ол кондитер, ол хүйкімлі бір алдақсы. Ол дегені... Фокусник. Бұна ұшы үйге қосылырға тілемеген субстанцияны тұтағында әуелей башлайын. Соған әйләндірәхін, баш әйләндірәхін башла. Соны әйләндірәхін да олар өздерін ұмытпалар, бұтала башлайды. Һәм бұна ұшы мәлді қапыл әсем ескә. Һәм сол вақыт мискі бит туа. Тек біздің бір нәмәлі келіп сықмайырсақ. Нешлеп? Сүнки менің бұл қалала духовкам жоқ. Духовка. Әйе. Духовка. Нәме қалай ол духовка? Духовка. Газды нәсінде. Менде бар ол духовка. Бар мы духовка? Әйдәгіз, менің духовканы қоланып қарайық. Менің духовкама біз қазір ғылап қараймыз. Ғылап қараймыз, Әйде. Түнге қарай, қайда сәфер сықтым? Кәзелеріме құрпы ұрып ап қайтайын дегенімді оңланым. Келініме керіп, сәйлер әсіп, оңлай атқанмын. Қотымды осырдым. Ярай, Шифабикейне, кәзелеріңе біз сәнді өзімгені ұрып келтірімін, яме? Солай деймін. Шифабикейне, әйді, ашында кел, ұлтырып, төйләшіп, көңілді ұшатып алайыға. Қалады бейді. Мен қайда барып, хин сондағына Хазар Ильяс шекілі мені көтіп тұрағын. Әйді. Қылма. Ай Allah. Шифабикейне, мені көтіп ұлтырып та, мен қадыр келем. Яраш. Яме? Бар. Көт мені, Шифабикейне. Көте мені. Қадыр келем, Шифабикейне, кетме. Үй яратамдайды ошы екеті бейгірек. Хақиқағым ақшап қана тұрар. Ол да солай дәртлі еді. Сонда қазауыны. Ғұмырдың өткенін айтам. Менің де бар ені. Яд күркім ақ. Мұрын түрткен сақтарым бар ені. Жоқты келіні. Қалайым. Ошы бесен үсті еді. Қыз сағыма әйленімді қайтамсы? Ошы болыңлықтарға көп мәбесән елға. Ғабдылхағым мінен үйкәуләшіп көбе қойғандарым әлелі қатырымды. Көбәл осланы біткес. Өсті кинәні бір қарайғыңда. Деп бір қысқырып ебәрәңді. Өш детіп асқа түшіп кете. Алындайынды Ғабдылхағым құсағын яйып, хені күтіп тұра. Замандары бар ені. Әуінен Ғабдылхағым мінен
арбаға отырып қайтқан сақта, ей матур ғана, не, йырлайын, қадір несі кәлі ол. Ай баш, әй, ана таудың башынан құш келелер, ай, құш янында бір тайылақ, бош келелер, айдырдам. Туған елден айырылу, яман екен ай. Икі көзден төбіріліп, яш келелер, айдырдам. Құдайым, қарағыр, тұқан қала кетінен исмахам, икаулашып, күрлашып, сейдәресіп ұттырған болар еді. Ер сарын! Әйленіне тұқтатып тұрайын әлі, Шибабикейне! Барахыңа! Қыр сияхы еп келтірдім. Кейін әлі. Ей, бұйыл әлі, тәмнәден жоқ әлі. Аша Шибабикейне, аша! Ипләп, балақам, ипләп. Қарал, ей, қала. Ey hıkla, ey tembili uğdu, ey ballı temile. Kavleme. Ana aşağı, kar. Ana kula hemen tekessebinde. Valla kayım, aşandıla koydu. Şibabikeyne, қарап тұрам да әлі мейтем. Яулығыңдың түсі ұңған енді қара әлі. Қара, міне. Ey, balakayım, yoksa men bilahingmi balakayım? Yaulığımda teskari yağımla yabınıp yürüyüm. Quyoshdan haqlayım. Оңмағын дейін. Оңмағын дейін, Қарап тұрам да әлі калуштарының лағы қупқан енді әлі мен ең айтам қаланан өзіңе бірі. Balakayım, kiyse handуғас қыдым әштенсінен бір калуш ап қайтқайны. Фасоны ақшаманы ғыпсемде қарсықтарса. Мен әлі жашмен Аллаға шүкір. Бекейіне, кім тейін? Handуғастым. Кім тейін? Handуғас дейім, хаңғырау мәлі. Бекейіне, қаралы, ені Handуғас бекнақ яман оламай ма? Келіп кеткен кішілері жоқ ма? Нешеп келмәхін тей? Keylәләр! Иртен алып тұрып кеске сақлы keylәләр! Аллаға шүкір! Ябай! Қатырнамайын ма? Кім келе оға? Кім келер деп дейді? Яш keylәләр, әйі! Ең бәрінсе Пулавет-Маулавай 2-3 кіріп сыған. Шонан 6-сы бригадиры тігіні ұрыс шайғардан әйбет. Хоқмақа сүптәні қалдырмай, әйі. Әйі. Не? Тігі агроном Маулавай айтам. Әгерді біздің анашул Handуғас агроном болмаға, біз көк яшаринік деген бұл әйі. Шошын айтам. Әйі. Қаралым айтам. Әне, аңар сайын кел-кіріп, тәдірәс ертіп, Шибабикейне, қалдарың несік де тұрған. Ошаралы бірді көрінмейхін. Әлі мен айтам, Handуғас мінен босаған бүшмеймі? Нешлеп? Нешлеп бүшмі? Бүшесі? Бүшемі? Бұна менің мақбарай, яшырақтар келемі шуны айт. Қарттары шүрсейм. Нешлеп келмәхінті ата, keylәләр Аллаға шүкір әйі, тоқта keylәләр әйі. Her birine sayı sürüp yiber. Ey irinsik bala tügül deyildi. Ey menin idenimde yavap, qarab, yukarıda bitir deyildi şul idende. Oğa, bir hatta yazalar indi iyi mi? Atak iştep yazmahın. Yazalar. Uze yazar mı? At bütün şunduk yazıp yiber. Şibabikeyne. Bilirse Almanın meyva kim hat yaza, kimden hat ala Şibabikeyne. Qarali, astagfirullah. Neşep, bizi yaxayınarlar mine. Rıpka besiydik koydular malla ödündü. Kalabab gittisi. Astagfirullah davla. Yaray, oturam. Ay Allah kayım, şunu indi bir kırak kalavaydı. O yolundu. Astagfirullah. Yaratan bitmeyin onu.
Яратам. Яратам дейме. Ей, бұна да қармақ кәліккен. Ей, бала. Өзі? Ярат, балақайым, ярат. Яратмаслық бала түгел бит у. Шул тиклі матур, шул тиклі итағатлы. Нәмә үзе тейін ме? Сәл бермеймін. Яратам тип, мойының ахыр алмас инде. Мен ана Ғабдел қағыңына 60 ел яшап, бір тірет яратам тип етмәнім. Жоқ. Менің башыма бір ой келді бит әлі. Ерек бола тұрған қали. Ой келді башыма. Ай Алла, газет әкәні шекілді. Ай Алла балақайым, газет өтіні сірге келемі? Шифалы нәмә олайы. Мәйтем әлі хандуғасты айратып қарайың мәлі. Айрат. Ой, отырған еді, отырған. Ой, иплеп. Ей, балақайым, әлі. Hayratып та қарармын, үйлендіріп та қарармын, әйе, үйлесермін, иплеп бұлғайым. Бақшы ойкен. Тоқта, әлі өпкем. Yok, orundayken. İplep bakayım, iplep. Ornunda. Sifavikeyle kezelerine be sen de vurup gildiremin hazır. Haydi. Әлләтейім, ошы Трантасқа өзенде отыртып қана алып барайым. Yok, balakayım. Tüben taba, ben özüm. Sifavikeyle! Kırdapkına bararmın. Hayda! Еге төйле бер болар ұлтар тиге сұлтар. Şulay tehirmem. Hayda! Ay Allah'ım. Hayda Sifavikeyle, hayda. Uldurmayırsa bulmaz bir kene. Yarar. Ay Allah kaydım. Sifavikeyle, hayda. Yarar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda Sifavikeyle! Sifavikeyle! Nisensiz skorost menen barağı. Balakayım tüge 0 skorusu var mı şunun? Nime? Қазір міне, ұшыл айтып қара отырмақсы болам. Ey balakayım. Бигірек Ғабдел қайым ақсап тұрам. Сифавikeyle! Олай болғас, бейшінсіз көріс менен давай! Ойна! Әлеге тамашасылар, иқтибарды экранға елбітейік. Қойда қалды. Yolum kütkenimde bilmeymini. Ya Rabbim, hana hır yurga. Hele kuskanın emine şoyartıp. Kuysa bahan, şoyartma. Hep gensizlep tamam bütüdünde. Ya Rabbim. Bu ne? Dinlen teşmeyi. Heytegit brehud. Koynam beyim. Yok. Kırıkmay. Kohum. Minin kohumı. Buna min kildim. Heykilimde karşı alırga. Koynar kusağına taşlanırga. Sesmey tükmey ağışlarım. İlergetip hine aşkındım. Tabarlığımda bilege. Okulumdan şoşup yaratkan kohumum tip yaşanım min. Gamhe. Bugün o yok indi. O yok. Karşı durup kırıt yilderge.
Sabır bol. Yorma. Bizge lәбит егіл түгел. Қахым ел үстіне қара яқманы. Туй балам, туй, sabır bol. Нисек түзәйем һуң? Нисек түзәйем? Кахамым, йөрәк майым. Гомерем буена һине генә һөясәкмен. Илкәемдең газиз улы, илкәемдең батыр улы. Йөрәгемдә генә йокы бирер инем. Мөмкин түгел. Нигә үлдең? Нигә үлдең безне калдырып? Йөрәктәрде канга батырып. Нисек түзәйем? Нисек түзәйем? Яшел үлән, яшел булмай, нур булмаһа, асмай ташларын сәскәләргә, нур булмаһа. Ятып кына торган нимә була? Нәмә тип кенә ушу сәмәлүтен емердем микән? Нәмә тип кенә ушу канаттарын нишләп емердем микән? 2 көн юк бит, кайтмай бит бабайым, бабайһыз гына торып калдым бит инде. Шәрифә инәй, борсылма әле шул тиклем. Кайтыр, ул кайтыр, кайтмай кайда барһын инде? Эй, балам, яшь сактар үтә ул. Мына картайганда яңгырлыктан Ходай айырһын. Һин әле яшьсең. Гыйззәт, минең был дөньяда яшәүдең мәгънәһе юк. Бөтен шатлыгым да, бәхетем дә шул гыйззәтем инде. Һин әле аңламайһың, балакайым, һин әле яшь. Аңлар, без. Һин әле буны тигән егет эләгер әле, әйе. Шәрифә инәй, Гыйззәт бабай кайтып килә. Әйттем бит, кайта ул дип. Гыйззәткәем, кайда йөренем? Йөрәккәйләрем шартла язды. Ярай, қой қарсық, бітірінме ол тиклем. Теге дүниянан қайтмағанмын бит. Ей Гыйззәт бабай, шулай эшләйҙәрме инде, ә? Әйттем бит, кайта дип, бына бит кайтты. Илама инде, илама. Гыйззәт бабай, ниндәй матур сәскәләр. Шәрифә инәй, ҡарале Гыйззәт бабай ниндәй матур сәскәләр киеп алып ҡайтҡан. Сәскә. Эйе. Кемгә? Бәй, миңә түгел бит инде, һиңә. Миңә? Эйе. Сәскәләреңде бир. Яратам дип әйтергә онотма. Аңланыңмы? Эйе, сәскәмде бирмә. Яратам дип. Яратам дип. Яратам дип әйтергә онотма. Мә? Яратам вообще-то. Әллә дары үләне инде. Әйе, дары үләне. Тез баштарым һыҙлай тейіні бит. Түнәтерһең дә ябып ҡуйырһың, бөтөрҙәр. Давалар. Эйе шул. Ошо арала тубыҡтарым һыҙлап тора ине. Кеше көлдөрөп. Әй, Шәрифә. Ҡарсаҡ. Беләһеңме? Бына әле һары таш ҡаяһында йөрөгәндә мин шуны уйланым. Бына күктә бер йондоҙ ҡабынһа, ерҙә бер кеше туа. Күктә
Йондыздар кавышканда елдәлә кешеләр кавыша. Бына һин тугандала бер йондыз кабынган, һин тугандала. Ә без кавышкан көндә күктә йондызларыбыз да кушылган. Бына шу бихисап күп йондызлар арасында кайда икән безнең йондыз? Шәрифә, һин бына ошо йондызларның береһе һымак тоелдың миңа. Тегенән ысқынып киткәнһең дә, былт итеп яныма килеп төшкәнһең. Ә мин һине әй косаклайым, йылытырга теләйем, яши хәтерләйеңме шуны, Шәрифә? Әле кеше күрен. Кара әле, Шәрифә. Ә бит дөнья шул тиклем матур. Һаваһы шул тиклем саф. Һаваһы Урман шаулап йырлай. шаулай. Шишмәләр моңлайтып сылтырап агып ята. Шул тиклем матур дөнья бит. Бигрәк матур дөнья. Мин шуларны күрмәгән. Шәрифә, мин тагы ла шуны уйланым, беләһеңме? Бына без һинең менән байтак гомер бергә кисердек. Бына ошо гомер эсендә һин күпме тәмле сәйдәр менән мине һыйлаганһың, татлы аштар килтереп куйганһың алдыма. Ә мин хыялый, үземдең эшемә алданып, шөгыльләремә алданып шуларны күрмәгән, баһалай белмәгәнмен. Шәрифә, мин бит һинең менән бик бәхетле яшәгәнмен. Рәхмәт һиңә, Шәрифушечка. Достар, бик хөрмәтле тамашачылар, Театр Плюс ТВ каналында үдешен дәвам итә. Һәм искәртеп үтәм, бүген бездә кунакта сәхнә йондызлары рубрикаһында Башкортостандың халык артисткаһы Шәүрә Дилмөхәмәтова Әхмәдуллина. Халыктың башын бутап йөргән бәндәләр арабызда булмаска тиеш. Яңа тормыш төзегәндә искенән арынырга кирәк. Шәйхетдин кәүктәрдән дә. Юк. Һин мине һиңә сыҡмай, Шәйхетдингә барғаным өсөн үсләшәһең, Сапый. Туҡта әле. Әйтә лә һөт менән бесәй һымаҡ бер-беребеҙгә ырылдашмайыҡ, Минзифа. Әҙәмсә һөйләшәйек. Иблисләнмә, һин мине кем тип беләһең? Мә, мин ҡасандыр шашып яратҡан, Минзифа. Яҡын килмә. Яҡын килмә, албаҫты! Мин албаҫта. Яҡын килмә. Теймә миңә. Теймә миңә. Зинһар өсөн. Теймә миңә. Юк. Вот аппетитный. Вот зәһәр бисә. Аулаҡта тағы килермен. Көт.
Şerre. Tenimde tügül. Yenimde bısrattı. Ey Rabbim. Niye yaklamadım? Niye haklamadım? Ey Rabbim. Şeyhüddin'in gözüne izi karar. Ya Rabbim. Ne oldu kaynan? Niye ilayhım? Yok yok. Bir neyde bulman. Min Şeyhüddin'imde bağlarımda itke düşürüp kine. Bir kesterim. Koydu. Ular başakka gittiler. Hin barmanın mı? Min poçtanan koytup kelem. Eligine. Hele ulu kaydarımdan bir haber var mı? Tuktali gelin. Neyler yaşırayın şekilli. Boş arala. Көзге başkala көрінмейін. Bir hal buldum әлі. Min ağırlanım. Hin ağırlı. Poçtadan koytkanımda iki ağıl arasında böylece ağalap durup yemişti. Ya Rab. Haşer. Nindey zat buldu. Nindey kanla duymaz zat buldu. Nindey bizdekilerge yemişken zat. Selim'im. Oğlum işite. Babasının işleriyken. Aynen. Uyattı. Uyattı Nitra. Arındır beni. Aynen. Arındır beni. Şu kabahatten aşağı bolan kurağımda yürüteyim kiyme. Arındır beni kaynen. Arındır. Hiley. Isık. Vakatelin bara. Şu kabahatten aşağı bolan kurağımda yürüteyim kiyme. Arındır beni kaynen. O bit balişanike gine tugul. Hinekele. Alanın baş tartı. Tere yende öldürü. Ola günah bitu. Xuday alımdan isik yava verir biz. Biz balamdan isik iğrenmek gerek. Күні gerhin, үйренерhin. Аңынан бала аваз бергес, айырып табылмату дегізді. Кышарамда. Уятты, Нитра. Хин бит. Өз ризалығың менен түгел. Вәлише бір хиңегіне ебешмеген. Bütün ауыл бисәләре зарылай. Титмәһен титерлік кішігі юк. Шуға құтыра. Баланы. Тап. Деймін. Tap, gelin. Tap. Бұл баланан құтылған үйетілхіз қалырғым. Мен әлі өз келінім, өз ұрпағымда
Сит кешенең балаһын йөрөтүе, ишетүе рәхәт дип беләйһеңме? Ходай, тәкъдиреләр инде. Кана килен булмаһа, сәйстереп ебәрәйем инде. Юк. Әсәйем көтелер. Кайнан. Бына күрше Ибрай агайдың карак кагызы килгән. Сәрия еңгәгә индереп кенә бирмәсме икән? Яхшы, бирермен. Кулың бармай. Бирермен. Бына улар. Кайнан. Һиңә. Ал. Минең түзерлектә, сыдарлыкта хәлем калманы. Кайнан. Гвардия рядовой. Халим. Бәләкәсем. Гвардия рядовой. Карим Шәйхетдин улы. 1942 елдың 19 мартта гвардия сержант Сәлим Шәйхетдин улы 1943 елдың 20 апрелендә батырдарса һәлак булган. Балакайдарым. Бигрәк көсле. Шәүрәпай. Шәүрәпай. Бигрәк көсле. Шәүрәпай. Тик бына халыкты бигрәк загружа итмәйек. Әй. Арт һәдеңме юбилей? Байрам. Онтып киткәнмен. Артабан. Хәзер инде дуслар, экранга. Айым, Кине агай. Йыйынгам. һине күрергә текелдем. Бына кара ләйгәс. Юк, айым. Миңа һинең менән күп иттереп һөйләшергә кәрәк. Ин яулы. Әйдә ин көтәбез. Кискә һау буена төшәм. Көтәрмен.
Шифалахуға барақың ай? Күнәгін толтырып, әбіл хаят алып қайтаңсы? Әбіл хаятты ләғин ұрлаған. Ул хәҙер зәлмәттәгенә була тиҙәр кине ағай. Унда ҡалайтып барып етермен. Юк, яҡын ул зәлмәт, тик уны һинең һымаҡ фәрештәләр генә табала. Мин фәрештә түгелмен. Изгейән һин. Йыр ҡыҙы, әкиәт ҡыҙы. Ниңә улай тиһең? Матурлығың буйһыныңа уҡ сыҡҡан. Ҡуйсы, ялтма. Бик һылыуһың. Урлап алып китерҙәр әле үҙеңде. Юҡты һөйләмә. Улай яманға юрайҙармы ни? Урламай торһондар әле. Ниңә бушҡа шул тиклем өҙөлгәнәһең, ая? Йөрәгем ташып килә, апай. Аллам. Маңлайыңа яҙғанды һыҙып булмай инде, һылыуым. Көйһөҙләнмә. Бирешмәбеҙ. Яныңда ғына булырмын. Ана шулай. Сәхнәлә йәшәһә үзенең әйтергә теләгән теләген, ул үзенең йөрәк аша халык менән бергә бәйләй. Тамашасы менән бергә бәйләнә уның күңеле, уның уйҙары, уның тойғолары. Бына шунда инде ошо бәйләнү барлыҡҡа килһә, ул актерҙың бәхете була инде. Уны тамашасы ярата. Уны ҡараған иберҙәрен онотмай. Мин уйлайым, Шәүрәлә бына ошо тамашасы менән бәйләнеш бар. Мин Шәүрәнең ошолай сәхнәлә сафлыҡты, нескә тойғоларҙы бирә алыу менән ғорурланам, шатланам мин уның өсөн. Ул бик нескә тойғоло бала. Менің андуасым, қиғас қашым, қара қашым менің бірден бірі. Тәпәйлері бигерәк боқаны қынағына оқшап тұра. Менің андуасым, қиғас қашым, қара қашым. Әхәлер мен еңе сюрприз эшләйем. Тигеп яттым. Дару сипкенә йоклап киткәйнем. Ниңә һин мине уяттың, Джимми? Ача. Мин һине урлайым. Урлайым. Кем өсөн урлайым? Джимми. Үдемесін. Врач әйтте шулай тине. Әгәр дә мөнәсәбәттәрегеҙ боҙолһа, бер-берегеҙҙе урлап ҡарағыҙ тине. Мин риза. Джимми. Ача. Йөклөм мине. Берҙән бере. Джимми. Ача. Ҡараны теге. Һеңлем дөрөс әйткән. Апай ти, минең урынға ят. Тик тегене
Ластыларыңды кирген қыматын. От зимми. Мен риза. Мен ұрлайым. Мен ұрлайым. Мен hine Udemsin urlayım. Aça. Ösüzü koydan. Yarar. Nu koyda bulduk. Koyda. Yarar diyorlar. Ana yırında yarar. Degeni furalar koyda. Fur. Böyle çıkmış şeyine. Evet kim yok. Bunda butka beşergeydim. Yarar. Yürekkayım aşağına men butkanda aşağınım. Furalardı meytem. Yok. Yok değilim. Yalnız kılatka. Degeni hep polni tulgan. Şunu anlamanın mı ne? Şot fakturalarını, dokumentarını yönlep yürüt yeme. Teki vakta kukulmağın indi. Ayy. Şundan. Ayy. Hileştik. Ay kofin tarlı. Hinge tugel. Hile. Men hine tanlayım. Bugün menin tuğan gün men hinin menen. Hoşlar. Reseydeki halkınlık. Buna Reseyde 15 yıl yaşayın var şu halkınlıkka yüren olmayın. Ulan. Biri Braziliyadan kelgen muhamin anlarını. Neme Polşala yılırak mı? Benim Polşalaga kış. Ude halkın. Ude yumuşak. Yumuşak ayı. Bilen bildi. Men aytem. Biri Xitaydan ya Amerikadan kelgen kişi bola. Men anlayman da prostor. Senin Polşanda. Kartınan. Mikroskoptan karağında görünmeyi bitim pölçü degen bilen. Ruslar etmişler. Mal zолотистая Великая Россия da doğru. Kim doğru? Hin kayda yaşayın ha? Yok hin kayda yaşayın. Hin reseyde yaşayın. Hayvanla beni kıtırağım. Evişke men şehirde bunu. Toğmunan tekemetemeydi. Evişke himet юбилейine sakırlasa konaklardan isimlegen töneyim degen. Şunun kusuna sığırga vakit. Maydan emeşlep durağım. Kağıdımda al, uçkımda al neme. Мен көптен әдірмін. Шолай деп, демек, 31-сі ғинуарда... Так, onların nede günü bola? Четверг, тура келе. Четверг. Yine akıldan yazın mı? Четверг kim? Kim юбилей өткәрі четверг? Қасан? Demek 25'e. Subota bulğım. Юбилейді алдан өткәру плохая примета. Yarar. Hin udindin юбилейінде. Среда, вторник өткәрерін, ем? Америка subota керек. Яқшы. Шулай етіп, есімлікті яда башлайым. Бірінші номер Эва Шилкина, яғни юбиляр өзі. Екінші номер Шипальцы қалағында дүнияға келген Борис Шилкин, яғни мен. Graflığında yadırga unutma. Hedin bit Polşala. Her bir ikinci kişi graf koyda tükürme bütün. Polşalı her bir ikinci kişinin graf buluğu kutus. Ama Reseyde her bir ikinci kişinin alkoholik buluğu normal. Nimetinin ha? Kim alkoholik ha? Kim yaşıklı ha? Hilmi ha? Katı okuma, kolumda kugarta. Karalın mı öyle ya? Eminin yülkemde akşam yapar. Gitme hani. Şulay da bir iki kişi buldu üstün son номер hinin Eseyin. Eseyim sok больницынан sıktı. Avru, insult, neme hilegenen bilmey. Ondan menene sıraşır bir gelep. Ol sağılda üstün son номер hinin ulan, Vityok. Ol Moskvada. Экзамен бере. Yatın şol Moskvada. Yetmeye Harinova ukay. Yatın şunda. Yok, Eseyin de sakramayın, ulan da sakramayın. Belki bir tuğan ağayın. Pavel da sakırır mı? Pavel da. Men onunla 2 yıl boyuna hileşmeyim. Meni üretmeksi bula. Ulen de. Ol üytedirge aksa haraptırdı. Şimdi şul aksalarında girmegesi. Ol ası ulandı. Eğer de yine aksandı.
Үзеңнең тугандарыңа бирәһең. Димәк, һинең тугандарың да юк, аксаңды. Эдичка, ну артабан кемди языргаһың, булай булган. Ну, юк. Не, беренче тапкыр язаң. Ну, министрство, министр килмәйди. Кайдан ул министр? Мені бек яратып үтмәкче килә. Ну, замдарын яз. Ну, Аюпов анда, ни Румель, анда Нигматуллин, шунан ни Карманников, ни Петров. Ну, не, беренче тапкыр язмай. Һин бит Петровты күрә алмайһың. Мана шуның исендә юк. Күрә алмаган кешене юбилейга сакырга мин аңламайм, нисек булай инде? Һин аңлайһың, һин аңлайһың, һин бит ят элемент. Ана шул ни модельердарың менән йөрө, журналистлар менән йөрө. Нимә һин аңлайһың? Мин бит тырышып карыйм, ләкин һинең калала миңа яраклы эш юк. Мин бит 100 тапкыр конкурс үткәрдем модельер буенча, ләкин гафу ит мине, кызып киткән. Ни йөрәкем, һинең кашкың тәме. Яхшы. Олег Викторовичны сакырамындыр бит. Обязательно. Ой, шеф, хирург. Он такой мужик. Он ведь меня үлемдән куткарып калды. Обязательно. Аллаға шүкір, наконец-то бір нормальный кеше табылды. Так, артабан яшьлек дусларың, институтта бергә укыган дусларың, унан һуң инде гоман институт. Институтта укыган. Ой, институтта. Оланда ресторандар, ул бардар, дискотека, шөп егеттер. Юк, институттан булмай. Ярты загранкага китте, ярты Мәскәүдә, калгандары үлеп калдылар. Унан булмай, юк. Слушай, әйдә теге Андрейчикны сакла. Андрейчик, кем әле ул? Гитара. Ой, ядабы? Юморист, юк, яды булмай. Нишлә? Юлдан язган. Ниме булган? Артистlikка киткән, представляешь? Кит әле! Заслуженный Тимәк язмайбы? Юк, язмайбыз, чөнки теге сакына лечиться иткән, анда кеше нисәгә банкетка сакырган иде. Үзең уйлап кара. Юк. Шулай да, Эвечка, һин минем тугандарым турасында нигәлдер? Тукта әле, һинең тугандар Читырскида сукма. Читырская. Не, хәтерләйһеңме? Читырская. Шәбисә! Аның ире шайва! Ашайда шайысы! Ну, нишләтәһең инде, заманында 30 ел элек ирдә гайлаганбыз икән. Ну, демәк, не всем повезло. Бана мен тулыганса килешәм. Эвечка, мен әйтә башлагайным. Минем тугандарым турында нигәлер бер сүз дә әйтмәйһең. Улар бит безне Польшага сакырып, кунак иттеләр. Буны дигән әйтеп, йортларга акса бирделәр. Әсәем шалтыраткан. Эвечка, киләне мәсәләм әйт. Кемешкә сәлам әйт дип генә тора. Ул дине. Ярата. Ярата. Һине мақулдан ядым әллә? Нәмә бит хәзер, мана шундый зур банкетта һинең тегене родственниктарыңды тыңлайыкмы? Һинең картайың беләһеңме? Людов партизандар турында һөйләһен. Атайың марксизм-ленинизм турында лекция укыган. Әсәең идән графиня, җләдә бирен. Бөтәле шизофреник дип уйлардар. Һине мақулдан ядым. Бигрәк. Кар ява, тышты. Явалаклап кар ява. Адакламай карһылы килеп итәсәк. Менә мин һине тыңлайм, Эвечка, һәм аптырайм. Нимә мине сихырлагандармы мин һине тыңларга? Мин һине яшьлектән шул тиклем ярата торган. Хәзер мин һине яратмыйм. Син белән алтыдыган исемлегең дә беләм, шундай бер зур бук өеме. Синең бүгенге тормышыңда, киләсәк тормышыңда зур бер бук өеме. Нимә тинең, мин сакына аңламай калдым. Нимә тинең тагында кабатлады нәмәләр анда? Яратмайм. Юк, анан алдарак. Нәмәләр мағырдай. Синең төзәгән исемлегең бук өеме. Мин сине яратмайм. Һин мине яратмайһың. Аудың һаманда яшәй бирәһең, әйеме? Яшәй бирәм. Карарыды. Минең елкәне кимереп, әйбит. Минең менә йоклап.
Менің алымда ашап, шампанскийлер, коньяктар эсеп, имеш сен мені яратмайың, Қаралы аны. Хайван! Әбечке, bu nesek bulayındı buna? Sen 50 yaş, 55 yaşlık юбилейin, senin yakın dostların da yok. Nesek bulayındı bu? Ben anlamayım. Әбечке, senin ergende şunday korkarız, yemez, şu katil bendeler, yürüler, sen müzikte şunday erkanım. Yemez, şu katil, kaşmar. Ben aksa yaratam, lakin ben özüm aksa işleyebilmeyim. Lakin aksa ol normal. Bütün dünyada ol aksa. Lakin niye reseyde sıkkına. Gelseniz de aksa bulup bayı başlanan hedi tandırılıp tugul. Lakin özüm Kasam yürekte, honga tapkır közgüle karanı, kasam maturluk salonunda bulduk hepit bir muşum подобныйға aylanken. Yaratmayın beni. Вон! Hayvan! Balyak hayvanı! Hiç girmegen вон! Бар ана тегі журналистар, modelyer, ana zengirler kırına бар! Ulem! Паня айырылырға тілеймі? Паняның тілегі тұрмаш қашық! Кошмар! Кошмар! Менің неме бидәнерге бақыдым бар мені, мен ішлейм! Хайван! Айырлам. Yok қарайлы, нешеп жыл ешейім, Айырлам! Yok, тоқталы, қадыр оңына айырылхам, бір ай бес әлектіріп алха, ол зарразы өліне неше бағына бет әлі паразит. Қадыр менің бүтін байлығымды, мүлкетімді, хапа! Ортаға бөліп, кетәлер Yok, бұлай болмай. Та, мен оны өтірем. Өтірем. Әнеме. Күшінім әйтін. Күші бірнемен әйтмей. Петрованы бүтін әйсәнгер. Бір кәмнеме бірнеме әйтмей. Өтірем мен ана паразит. Байра, кел әлі бұнда. Кел бұнда, тейнім. Неме керек? Мен әйбірдерімді ия. Ой, әйбірдерін ия. Аның әйбірдері 2 вагон. Әйді, әйбірдері. Менің бісірақ ақсаларыма әйбірдеріңді, Бісірақ әйбірдеріңді алмайым, керекмеймін. Ой, өлем. Менің бұнда әйбірдер кімге керек болған? Өдіңе керек болыр. Неге керекмez? Асқа өлей баштанана комиссия. Сені бісірақ ақсаларыңды алғанса мен астан өлім. Яқшырақ. Ай. Аферистка! Мен? Табиғат кішілерді алдап, ақсалар топlayı. Кошмар! Өтірем. Yok, мен өтірем. Так. Марис, кел әлі бұнда. Кел. Емінегі пөтешенчик. Кел. Қарай. Кел. Өтірем мен! Мальчик, не ты даешь. Хин бит. Арысланға ақшаға. Хин тегер секілі. Хин теге ярғаған, не теге кабан секілі. Жақын келі, мен қорқам. Мальчик,
Иге бетіне. Özlaydı bir gece sport menen şügülenirge gerek. Sport menen şügülenirge gerek. Бишке. Тута. Мен сен өзіңдің fikrimді айттым, мен өзімдің fikrimді айттым. Бақасты сырға дискурсия işlerine. Мойынға yapışan қарағай. Боричек, туктали. Әйде иплеп кіне хейлешей гәлі. Туктали. Боричек үлеп қара. Менде мен аферист болайым, менде мен бұр болайым. Мен бит честно эшләйм. Мен бит бизнесмен. Аңла, менің вакытым бар, менің кайдаларым етіп йөрергә. Мен тақса эшләйм, мөкемесен эшләйм, гаиләсен эшләйм, бит үзе тырышам. Буричек. Менің өсін дұрсыла, мына 55 яшың. Ана сенің яныңда бір асыл досың жоқ, несі қылайын ол? Боричек, ненде достар андай рәйін. Нүңіліп, бұл заманда достар бар міне. Боричек, енің қатесіңді келіп қарағалар. Қойып кетесектер бет енің достар. Құдайым, Боричек, яра үйреккейм. Әйді, келген, әсейім де келген, ұлым да келген, енікілер де келгендер Польшадан телешіп. Менің пустой вагон бар айы, шында біз телешіп келгендер, емір, пустой вагонға. Әй, келгендер. Келгендер, Потейте, когда будет. Что таким хурахта? Сәхнәгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы һәм театрның художество етәкчесе Олег Закир улы Хановты сакырабыз. Һәм бүгенге театр йондызлары рубрикаһы героиняһы Башкортостандың халық артисткаһы Шәүрә Дилмөхәммәтова. Кадерле достар, Шәүрә, ошо буындар бәйләнешендә, ошо ата-әсәйләр безгә тапшырган эстафета бүгенге көндә дәвам итә. Бұл мәгънә шул дип әйтергә теләйем. Шишмәләр бергә йыелып, елгалар булып, ниндәйдер зур елгаларга кушылып диңгезгә ага икән. Шуның шикелле безнең дә иҗадыбыз ата-әсәләрдән, безгә килгән буындардан калган олы елгага кушылып, олы диңгезгә театрның 100 еллыгына китеп барабыз. Безнең һәр кайһыбызның бында торган ижад биографиясы, тормыш юлы бына ошо елгага багышланган. Ә ул елга халкыбызның рухын байыту, бул елга халкыбызның агзарын хугару. Шуга без хезмәт итәбез һәм ошо хезмәттә һәммәгезгә лә бик зур рәхмәт. Аерылса һиңә, чөнки һинең бүген юбилеең. Бәхетле бул, Шәүрә. Әгәр дә һез Елайыр яктарында булһагыз, анда каялар, анда хакмар шылтырап ага. Ана шул ялбыр баш, бәләкәй генә кыз яланаяк ошо таштар буйлап йөгереп йөргән. Шунда бәләкәй генә балык тоткан. Ошо мин яйгыр артынан йөгерә торгайным. Ана шул яйгыр артынан йөгерә торган бәләкәй генә исемдә Шәүрәкәс яшәй. Сынысында ул һәр бер кешелә ошны бәләкәй генә бер бала яшәй. Ана шул балалыкты югалтмайык. Ошо бала күк саф булайык һәм бүтән нәмәгә ышанайык. Һәм әлбиттә Худайга рәхмәтлемен. Һәм һезгә тамашачылар. Мин һезне яратам. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Үзегә рәхмәт, Шәүрә апай. Без дә һине бик нык яратабыз. Һәм хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле коллектив, бергәләп. Кызлар, егетләр, был алкыштар һинең өчен, Шәүрә апай. Рәхмәт. Театр Плюс ТV каналы һеҙҙең менән хушлаша, дуҫтар. Яңынан осрашҡанға тиклем.